পুলিচে জনোৱা মতে সেইটো ডিফেন্সৰ হয়, যিটো মানে মৰ্টাৰৰ যিটো এটা বুলেট যিটো কালি তাতে পাইছে বা আমাৰ খেলি থাকোঁতে যিটো ফুটিছে সেইটো ডিফেন্সে ইউজ কৰা হয় বুলি কৈছে। গতিকে ওপৰৰ ফালে নদী আছে আৰু কেম্প আছে বা বিভিন্ন কাৰণত হয়তো সেইটো তেনেকুৱা বৈ অহাও হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা যোৱাকালি SP ডাঙৰীয়াই মোক জনাইছে। এতিয়া আমি সেই অঞ্চলবিলাকত কোনো তেনেকুৱা উগ্ৰপন্থীৰ বিচাৰণ বা তেনেকুৱা কিবা এনেকুৱা কোনো দেখা নাই বা শুনা নাই বহুত দিনৰ পৰা। চ' সেইকাৰণে আমি আশা ভাবিছোঁ যে এই অঞ্চলত ডিফেন্সৰ মুভমেণ্টটো হৈ থাকে, এইটো বৰ্ডাৰ এৰিয়া হয়, তো তেনেকুৱাই কৰিব পৰা আহিব পাৰে। কিন্তু আমাৰ শিশু এজন তাত মৃত্যু হ'ব লগা হয়। এই শিশুৰ প্ৰতি মোৰ যিটো ক্ষোভ মই মোৰ তৰফৰ পৰা মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু সেই পৰিয়ালটোক আমি আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰিম আৰু অনাগত দিনত যাতে এইটো নহয়। যোৱাকালিয়ে মই কথা পাতিছোঁ, আমি ডিফেন্স লাইনৰ চবৰ লগতো কথা পাতি এই কথাটো স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ইফালে এটা ফায়াৰিং ৰেঞ্চো আছে, এই ফায়াৰিং ৰেঞ্চতো কেতিয়াবা বিভিন্ন এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে। এই কথাটোকো আৰ্মিৰ লগত আমি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কথা পাতি আছোঁ, যাতে কেনেকৈ তাত বিভিন্ন এক্সিডেণ্টবিলাক নোহোৱাকৈ আমি কৰিব পৰা যায়। ANM, GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM, GNM नार्सिं आरो गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। अदालगुरि शहरनि ब्रह्मसेवा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, नार्सिं एसिस्टेंट आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कोर्ट रोड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।